Mwiriwe abandi nimwaramutse bitewe n'aho muherereye ku migabane igize iyi si uko imeze. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho amakuru mu masaha ya nijoro kuri Minembwe Capital News. Turabasaba rero gukora subscribe, share na comment kugira ngo muze mubonera ibikorwa byacu cyangwa amakuru yacu ku gihe. Turaza rero kurebera hamwe uko bimeze muri Moye Plateau aha ni mu karere ka Bibogobogo. Turaza kongera turebe ibyo M23 yatangaje kuruva n'uruza rw'ingabo za FARDC zikomeje kugaragara hafi n'imirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajepfo. Ejo hazaba hashize imyaka 21 habaye ubwicanyi bwa Gatumba. Abadepite 51 b'abademokrate bandikiye Trump bamubaza kubasobanurira kubijanye n'amasezerano y'amabuye y'agaciro ya Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero tugiye kuza kugarukaho muri uyu mwanya n'ibindi mutube hafi kugira ngo mwumve amakuru yacu kuri uyu munsi. Muri Moye Plateau mu karere ka Bibogobogo hakomeje kuvugwa umwuka utari mwiza w'ingabo z'abazarendo ko zishobora kugaba igitero ku baturage b'abanyamurenge bahatuye. Aka karere kakunze kwibasirwa n'izi nyeshamba zo mu bwoko bw'ababembe zigamije kubarimbura, kubica no kubanyaga ibyabo. Kugeza kuri ubu rero uyu mugambi nturarangira ko n'umugambi watewe inkunga na leta ya Kongo ndetse n'abambari bayo aho ni igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR. Bakaba rero bararahiriye kuba bakura abanyamurenge aho ngaho cyangwa se bakabasiba ku ikarita ya Kongo. Saho gusa ni kimwe n'abandi batutsi bo muri Kongo. Gusa hari hagize kangahe hatuje ariko hakaba hongeye kumbuka umwuka mubi w'abazarendo bagaragaza kongera gusubukura umugambi wabo. Katubutse kwa karere kakirinzwe n'ingabo za FARDC ndetse n'abarundi. Hakibaza rero ukuntu izi nyeshamba zishobora kongera kugaba igitero ahatuwe n'abanyamurenge kandi izi ngabo zikorana bya hafi n'iri huriro ry'abazarendo. Saha gusa havugwa imirwano cyangwa se ibitero n'ubundi iri huriro Alliance du Fleuve Congo riri mu gutana mu mitwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritware ya Shabunda ndetse na Walikale. Ibi bikaba byarabaye nyuma yaho bari bafite ibiganiro muri Qatar ariko bitaje gushirwa mu bikorwa kubera kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, aho byatumye hubika imirwano muri izi ntara zombi muri Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo iri huriro rya Alliance du Fleuve Congo M23 rikaba ryaratangaje ko cyangwa se ryatangaga impuruza ku miryango mpuzamahanga ko ingabo za FARDC zidashize imbere ibiganiro ahubwo zishize imbere imirwano, kuko ryakomeje kwigereza ingabo nyinshi ku mirongo y'urugamba. Aha bavuze ko hari uruja n'uruza rw'ingabo ziva hirya no hino zikaza mu bindi bice. Aha bavuze ingabo ziva za Beni zikerekeza muri Shabunda, iziva Karemi zikaza Uvira, aho bahamije ko hari amato abiri aherutse kuzana ingabo za FARDC n'ibikoresho bya gisirikare bihanitse ndetse n'iby'itumanaho. Bahamya neza ko ayo mato yazanye abasirikare bangana n'ibihumbi 125. Batangaza ko abandi bava Kinshasa bitura i Burundi Bujumbura, bigaragaza neza ko ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zidashize imbere ibiganiro ahubwo zishize imbere intambara. Uyu munsi naho umuvugizi wa FCM23 Lorenzo Kanyuka n'ubundi yashize hanze itangazo yakoze mu buryo bw'amashusho agaragaza ko n'ubundi FARDC ikomeje kwitegura urugamba, aho yavuze ko umujyi wa Uvira urimo ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta, zimwe zavuye Iwabora, Kirembwe, Saramabira ndetse na Kindu. Izi akaba ari ingabo z'abamayimayi zibumbiye mu itsinda rya Bazarendo. Yanahamije ko hariho n'irindi itsinda ry'abavuye i Burundi bitwa Imbonerakure, bose bakaba barahuriye mu mujyi wa Uvira ndetse n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda 94 FDLR. Aba bose bakaba babarizwa muri uyu mujyi wa Uvira. Ahamya ko AFC/M23 itazigera na rimwe yirengagiza cyangwa se ngo irebere abaturage bapfa, ko bagiye kwirwanaho kandi bakazazimiriza ibiteraho biva. Rero twongere turebere hamwe ibyabaye mu Gatumba aha ni 2004.
igitero binjiye mu nkambi y'impunzi mu burengerazuba bw'u Burundi bakica abantu barenga 150. Abenshi muri bo bari abagore n'abana bo mu muryango w'Abanyamulenge. Mu masaha akuze ku minsi 13 ukwezi k'umunani 2004 bagavye igitero byatangajwe ko ari abasirikare ba FNL Force Nationale de Liberation bifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashize umuriro mu mahema bararasa abantu baryamye. Abacitse ku icumu barirukanse bahura n'umuvundo w'umwotsi n'amasasu. Byahinduye isura mu ikambi y'ubuhungiro ihinduka umurima w'amaraso. Umuryango w'abibumbye Loni n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye ubwo bwicanyi bw'indengakamere bushingiye ku bwoko. Ariko hashize imyaka irenga 20 nta n'umwe uragezwa imbere y'urukiko ngo aburane kuri ibi byaha. Abacitse kuri iryo cumu batangaje ko bamaranye imyaka 20 imibabaro ariko ubutabera butaraza. Umwe mu bacitse ku icumu yatangaje ko yabwiye abitabiriye umuhango w'ubushize ko abana bacu bararashwe nabi, amaraso yabo arataka asaba ubutabera. Uyu mwaka nawo birateguwe hirya no hino ku isi, bizabera mu Gatumba kuko bizabera n'ahandi hatandukanye. Aha twavuga nka Kenya, Amerika, mu Rwanda, muri Kongo, mu bice bigenzurwa na FCM 23 ndetse n'ahandi. Abategura uku kwibuka bavuga ko intego atari ukuririra babo bishwe gusa, ahubwo ari no kongera gusaba ubutabera no kwemera ku rwego rw'igihugu rwa leta ya Kongo ndetse n'urw'isi yose. Imiryango nka Human Rights Watch, ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR n'ihuriro ry'abacitse ku icumu rikomeje gusaba Uburundi, DRC ndetse n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC kugira ico bakora. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 hatanzwe ibirego bishya mu bihugu byinshi birega ibyaha byibasira inyoko muntu. Ariko kugeza ubu imanza ziracari mu ntangiro. Ubwicanyi bwa Gatumba bwasize igikomere gikomeye ko mu bwoko bw'Abanyamulenge bakomeza guhatirwa guhungira mu birere by'Aksuri, guhungira mu bice bimwe na bimwe byo mu karere k'ibiyaga bigari. Kwibuka si uguhanga amaso ibyabaye, ahubwo ni uguhagurukira kurwanya ibi byaha nk'ibi ngo bitazongera kuba. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 51 bo mu ishyaka ry'Abademokarate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiye Perezida Trump na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio babasaba ubusobanuro ku masezerano ajanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu cabo gishaka kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ibaruwa ifunguye banditse itariki ya 8 muri uku kwezi kwa 8 2025, abadepite bagaragaje ko Trump na Rubio ko ubutegetsi bwabo butigeze buganira n'abadepite kuri gahunda y'aya masezerano cyangwa se ngo buhe abaturage muri rusange amakuru yumvikana kuri iyi gahunda. Yagize ati ngo nk'abagize inteko tubabajwe cyane nuko abayobozi n'ubuyobozi bwanyu butaganirije inteko kibwashira ibintu mu muco bitewe n'ikibazo cy'umutekano wazamze n'ic'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ic'umurimo ndetse n'ibidukikije bifitanye isano n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri DRC. Abadepite bayobowe na Linda Sanchez basobanuye ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari rwego rukorerwamo ibibi byinshi birimo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu nko gukoresha abana mu birombe birimo imirimo y'agahato, uburenganzira bw'abakozi bugakandagirwa. Bagize bati abarenga miliyoni 7.8 bakuwe mu byabo, abasivile bagera ku 7,000 baricwa, abandi ibihumbi bakorerwa iyicarubozo cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu bice bihuzwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Depite Linda na bagenzi be bakomeje bati mu bucukuzi bwa cobalt abagera ku 350 n'abagera ku 80 bakoreshwa imirimo y'agahato ibangamira uburenganzira bwa muntu ndetse ikabangamira ubuzima bwabo, nta burinzi byo bugoye. Abadepite bashingiye kuri izi mpamvu basaba ubutegetsi bwa Trump gutegura uburyo bwatuma bubona ibitekerezo by'Abanyamerika ku masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buteganya gusinyana na DRC. Bagaragarije Trump na Rubio mbere y'uko abayobozi ba DRC bogera uruzinduko muri Washington bifuza ko ubutegetsi bwa Amerika bwazaba bwarahaye inteko amakuru agezweho kuri ibi biganiro bigana kuri aya masezerano. Mu ntangiriro za 2025 Perezida Felix Tshisekedi ni wasabye ubutegetsi bwa Trump ko bwashora imari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri DRC kugira ngo ubwo bufasha
kugira ngo nabo bafashe iki gihugu kubaka inzego z'umutekano. Trump yemeye iki cyifuzo cya Tshisekedi agaragaza ko ubu bufatanye bushoboka. Naha rero dusoreje amakuru yacu y'umugoroba nk'ibisanzwe Rubyuka Fidel ku buhanga bw'ibyuma ni John.